Ruhang ni ngipet yo brio basta. Om na to brio bosi jrong kan yang mo. Wan ba ase ni sini suko ben mangade basta tam dan su hari India berkawai. Wadi modi ruang pit. Takat ni long modi fa tip mo yo sen fi tu mo. Dalik sen dum itu iken. Jangan le itu. Dangai sendulang modi jen sansin pat itu orang. Hapat kan mau biang. Dapatkan mau harus yo toh. Bahasa ni bahasa nang dulu khar nang kena tu mau khar tapi kun mas selection hang te jong dalbat lagi tidak kan mau orang yang tu kenam tu wong tu wong nyan bet haka kenam boot for haka barit dong hau barit terus haka barit was not but haka but wong dah barit wong air ada tentang kita pek yang beri mereka kan charging long sudah lain dan nak tak ada wong epi coba sen du kilong ta deh iwan batai ahan yang ihir pembenan kor ini tan dengan na batai ahan yang kejrong maka tu kalau tang jing batai kalau hilek jing seng pi ku pastor itu ku tang jing batai te kenal long benta nyo ban sot ya ka tikran jonga nakalan nong jong Matius kalan nong gaba pra ke dekat gaba arpo ke ong kumni berandai tu utu dia tong batai batai ya pikan bapia sutu dai num dai terakhir jingkem da kamlong te kamai tu dai num dai ulas nang pastor tukan mau yo play no kam wat lendet na undar rekat pi ula batai detail pastor pet suaban le da bocin duai suaban mi da bocin duai suaban tia bocin duai kan mau yo play ut ka ko om tang ya kayeng ya kesam ya kepalan ya kinong kitkam ya kinong syarai ya kinong mabalang tamola om Henry Pierre Masen bamja yo dok khawas mau bi ni klet duai la khat la bam chua bo klet duai ka kam ke batai pat ka kam batri ke per bak lebak dai dum dai ka per dai ko mu pe kitung jing batai ruhang ni pet yo brio basta om na to brio bosi jrong kan yang mo wan ba ase ni sini suko ben mangade basta tam dan su hari India berkawai wadi modi ruang pit takat ni long modi fa tip mo yo sen fi tu mo dalik sen dum itu iken jangan le itu dangai sendulang modi jen sansin pat itu orang hapat kan mau biang dapatkan mau harus yo toh bahasa ni bahasa nang dulu khar nang kena tu mau khar tapi kun mas selection hang te jong dalbat lagi tidak kan mau orang yang tu kenam tu wong tu wong nyan bet haka kenam boot for haka barit dong hau barit terus haka barit was not but haka but wong dah barit wong air ada tentang kita pek yang beri mereka kan charging long sudah lain dan nak tak ada wong epi coba sen du kilong ta deh iwan batai ahan yang ihir pembenan kor ini tan dengan na batai ahan yang kejrong maka tu kalau tang jing batai kalau hilek jing seng pi ku pastor itu ku tang jing batai te kenal long benta nyo ban sot ya ka tikran jonga nakalan nong jong Matius kalan nong gaba pra ke dekat gaba arpo ke ong kumni berandai tu utu dia tong batai ya pikan bapia sutu dai num dai terakhir jingkem da kamlong te kamai tu dai num dai ulas nang pastor tukan mau yo play no kam wat lendet na undar rekat pi ula batai detail pastor pet suaban le da bocin duai suaban mi da bocin duai suaban tia bocin duai kan mau yo play ut ka ko om tang ya kayeng ya kesam
ya kepalang, ya kinongkitkan, ya kinong syarai, ya kinong mahabalang tamu lah om. Henry, pirang, masen bamja, senyo dok kabus mau bilik keduai lah kat lah bam coba, mau keduai. Kam ke babatai, pakai kam bateri ke per bak lebak, day dem day. Kaya per, day kau mu pe kita tunggu jeng batai. Irohang ni pe jo brio basta. Om dah tu brio basi jrong kerja mo. Wan bahasa ni cini suku apa? Mengadai basta.